All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere, and their tears are filling up their glasses. No expression. Donacije braće iz Engleske, donacije iz Engleske. Evo, zaista se nije imalo od čega uzeti da ovo nisu braća poslala. Evo viš, to nebitno koliko je, ali to je meni sve. Znači sad ću moći spavati na ognjeni, složiti to da se to uradi. Subotu kad je kiša bila, opet ne bi voda u kuću. I organizaciju, i donatore, i namirili, nagrade. Ja sam Nijaz Lužić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Nemila. Ovim putem se zahvaljujem humanitarnoj organizaciji Dirhem na doniranoj pomoći za 6 obitelji na području mjesne zajednice Nemila, kao i volonterima koji su učestvovali u ovome radu, da ih Allah dragi nagradi iz obilja svoga, kako njih, tako i sve vas. Hvala vam još jednom. Nalazimo se u mjestu Nemila u općini Zenica. Ovom prilikom smo dostavili materijal za sanaciju nakon poplava koje su bile ovdje u maju. Ovdje u Nemili je doniran materijal za 6 porodica, inače ukupan projekat obuhvata 45 porodica. Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 25.000 maraka. Ovom prilikom se zahvaljujem donatorima iz Bosanskog kulturnog centra iz Engleske koji su donatori ovog materijala. Također želim se zahvaliti svim volonterima koji su učestvovali i pomogli realizaciju ovog projekta. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere, and their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very... Ja sam Husein Ahmetlić i zahvaljujem se udruženju Dirhem i donatorima iz Engleske. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through. Moje ime Azra Pašić, zahvaljujem se okruženju Dirhem na uloženoj donaciji i donatorima iz Engleske. I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very... Hvala ljudima kad hoće i kad imaju osjećaj taj, jer izgubio je se dosta osjećaj kod ljudi, nažalost je to tako.
Pa jeste, ali eto, ja bih ipak rekao ali ova poplava je nas stvarno probudila iz onog naše čahore, što smo se bili čahorili svako za sebe pojedinačno, ali eto, dragi Allah opet nakreni nekako i snagu i volju i sve u životu. A stvarno, kažem, zahvaljujem se svim tim ljudima koji su učestvovali u donaciji, po vama prvenstveno od koje sam upoznao i teška je situacija kad čovjek treba da se zahvali nakon, ne znaš kako se mi zahvalio, jednostavno u suštini kad se zahvaljuješ sve misliš da kad si rekao hvala da je to nešto ništa, malo je to. Samo da Bog da mi ne vraćamo van na ovaj. I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Dobar dan, ja se zovem Bradarić Marija, supruga Amira, 2 kćerke, Mirne i Maji, živim u Maglaju, Bosanska ulica broj 45. Zahvaljujem se u ime svoje porodice, donatorima i svim koji su omogućili i svim dobrim ljudima koji su nam izašli u susret. Hvala svima. Selam alejkum, ja sam Bradarić Sanila iz Maglaja, porodica sam šehida, živim sa 2 kćerke. Želim ovim putem da se zahvalim organizaciji Dirhem i donatorima iz Engleske. Još jedan put hvala. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Amir Kremić iz Maglaja, sa Mednog polja, koji sam stradao u poplavama prošlim. Zahvaljujem se organizaciji Dirhem i donatora iz Engleske koji su učinili dobro djelo da pomognu koliko toliko u ovoj katastrofi. Puno im hvala. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Ja sam Ilca Kemija iz Maglaja, ovom prilikom se zahvaljujem organizaciji Dirhem i organizaciji iz Engleske koji su donirali ovaj materijal. Ja se zovem Irfan Karamjević i htio bih da se zahvalim u ime svoje i u ime svoje sestre koja je 100% invalidica, koje je ovaj donirani materijal stigao u prave ruke. Znači, zahvaljujem se organizaciji Dirhem i donatorima iz Engleske, kao i Medžisu islamskih zajednica iz Maglaja. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should. Ja sam Husan Al-Sapet, sin poginulog, otac poginulog borca i supruge u ratu u 45 dana razlike. Pripadnik sam bio armije, penzioner. Zahvaljujem se svim koji su donirali ovo mi je prva donacija koja je došla do sad sam sve radio od svojih vlastitih sredstava. Sve mi je otišlo, sve što sam imao, sve mi je otišlo od namještaja, od tehnike, goli zidova. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad
zovem se Suvan Mekanović iz Maglaja. Hvala vam veliko za pomoć, eto, zahvaljujem se u organizaciji Dirhem i u organizaciji iz Engleske. Bright and early for the daily races, going nowhere. Nalazimo se u Maglaju ispred stana Ridžao Besima, starca koji je u ovogodišnjim poplavama poplavljen u gradu Maglaju. Znači, humanitarna organizacija Dirhem je u saradnji sa organizacijom Hilal iz Engleske organizovala i realizovala projekat u vrijednosti od oko 25.000 konvertibilnih maraka. Projekat se sastojao u pomoći poplavljenim porodcima u vidu građevinskog materijala. Projektom je obuhvaćeno 45 porodica sa područja općina Zavidovići, Zenica, Maglaj i Doboj. Projekat koji danas privodimo polako kraju je bio od velike pomoći stanovništvu ovdašnjem i ovom prilikom zahvaljujemo se svim donatorima, svim ljudima koji su svojim donacijama učestvovali u njegovoj realizaciji. Zahvaljujemo se i ekipi BCS Hilala iz Engleske koji su svesrdno kako finansijski tako i ljudstvom podržali ovaj projekat. Sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to